Dober dan, folk, danes smo v Kranjski gori. in gremo furat Tiha Kranjska gora. na državno prvenstvo, ko ga je lus, ampak napoveduje se neke padavine, tako da bomo videli. No, se je to spomnil narediti, tudi ne vem. Stis! Kje pa greš? Gremo dalje. Mečkam hitroje, mislim. Prasica. Proga je super. Yummy. Da se peljemo tam. Kako urejtaš progo, oče? Ja, meni je dobro. Tule je prašno in en del z unimi koreninami je res težek in mi gre, mislim, res težek. Mam gre na živce, če pa fajn napovedam. Stimo poslušalci, sem lirikarni majster, dobivam samo bajske. Sam hočem te Kitajke, ki zraven se pucajo, ker ne dela do poroke, ne da se znucajo. Jaz sem fucking Batman, iste tega metnem. Za mi je spičko, pa se kuda zdrave krepne. Norber je brez menjalnika uštel. Po menjalnika mu je stran odfugal. Kaj je bilo? Norber je po menjalnika stran odfugal. In kaj pa, kaj stojimo? No. Ajde, gazi dalje. Ajde. Ajde. Meni šalje. Ajde, Nejc, ajde. Ajde. Ajde, Jakob, gazi! Ajde, gon! Dobar je! Krištof, ajde! Ajde, gon! Pripravljen?
71. Na 7 sem bil 12, to je pač dosti slab rezultat, ampak časovno sem pa dosti vesel, ker sem 3 sekunde stran od 4. mesta po moje, ampak ja, Jakob je pa padel. A si dober? Tak, Nec. Ja. Tak. O, pizda! Jesus fuck! Все просто, здесь в подобной ситуации. Tretje mesto, 2:46:69 na vrhu ostaja Vigberlot Virtič je drugi. Sicer je usodo malo križdaš, ampak čestitke vselina. Paravo. No, malo preveč na sej sem vozil. In ja, bi 3 sekunde više dolgo, ampak dobro. V redu, vse ne nisem puknil.